Mentaksi ke arah Pratrik Wiyong Arhajar Arhundriu Keseng Awaken India Movement kalau pelong ya ke jinglang Hakmat ke Durmat Jong Wok yang nang ba ban persya ya ke jing pendan kam ya adhar kene ke jinglang kelong bandawa badai ban weng ya ke jing syak penbor ban pendan kam ya adhar. Uba basyai mar banyang syong knor jong ke Awaken India Movement Meghalaya State Chapter bakran ha kene ke jinglang pajba ulang babon ba kila syak penduk kaurasyan bat ke skim sarkar boper ha ke jo ke poru ulang bandawa na ke High Court bat ke Supreme Court bat ban syim ya kerai ban num ni tap vote show dan lele ru em ha ke sedang na kaliang jong kim magistrate la persya manum sya ban pelong ya ke jing ya ba Henry na kaliang syong kenor ke sang EIM ulo ong bat ulo pen inya da ke ong bakane ke de ke sensya ba bat hadin ke jing kran na kaliang jong kibor ke district administration kila sya bakin ya ba ha ke ne ke jing ailat bakin ya ba la sya eki na kowe pat kalenti om kumba kitmu bat ya ke ne na kaliang kinong yalam jong ke EIM kila priang biya ke ba kila ya kran bakin yo ban pendep ya ke jing tu ban ya ba ban persya ya ke ne ke jing pendan kam penbar ban pendan kam ya adhar Nang song ki bahasa pendek kaurasan ki bahasa pendek skim sarkar tinggal beper bagi bahasa penbar penle adhar in simya karai pandawa napa ka high court dan supreme court pan penhapi kino mi kepar ki jongi ki ban trei ka kam kumjorung in simya karai pan pendu na sisnan bangin nemdai ban tepu dan leru am kata kadai ke benta ke bakongsan ngim kwa banwan raya ke no ke jiki ngim kwa banwan raya ke no kata ke jingi bisni ke jingi pihon ramar balai ngi ongi pi kundo mene na pedeng kata ke pai benri hunyo trap ngitip tang hunyo trap ngai mentang ongi pi dai saut plan burung trap hunyo trap na pedeng kita ke hunyo trap apre utlan mentang ke jabim jong ki priu mentau bamdo para priu